Hi, Bisprins! Kumusta kayo dyan? Shopping ako ng MINISO! MINISO Japan! MINISO Japan! Meron pang song. Taka. I'll share to you guys kung ano yung mga nabili ko sa MINISO Japan. Hindi ako magbili ng makeup. And dito, ang gusto niyo ba? Ang nagastos ko ay 993. Anak pa si Dodong. Ano yung binili mo? Gitago-tago pa na ko. Ano yan? Ano yan, ha? Makeup. Sorry, girl. Mahilig kasi ako mag-makeup. Gusto kong i-try itong mga products from MINISO Japan. And let's find out if it's lovely. Tan-tan-tan-tan! Tan-tan! MINISO! BB cream! Adidas ready. Hi, Rika Ella Ignacio. Thank you for watching. Hi, Japo nga si... Unsaon man nato ni Dimani maabre. Kajot lang, ha? I'm back, this one to say I love you. I just want to say how much I care. Joke lang. Sama na day. Okay, let's open it up. Open it up. Kasing ganda ba siya ng itsura? Let's find out. Spread it in your face. So, itong nabili ko ay medyo light. Pilang kilo. Pila kilo zay mo ngay bagday. Apilo na tong liog para pantay. Pero maganda siya, ha, in fairness. Yung eyebags ko lang, hindi siya maganda. We can use this one. So, kanya siya. This is very new to me. Kasi it's a cushion blusher. Eh, di ba lahat ng cushion ngayon, puro foundation? Yung parang BB, CC. But this one, it's a blush. That's why I bought it. Because it's something different. Hira ko na yung box. Hala! This is the only shade they have. Ta-nan! Ta-nan-nan! MINISO! It's orange! Oh my god, it's orange! Look, 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 look. Oh, diba? Yan. Then, dagdagan natin. Then, yung ginagawa nila, yung continuous sa ilong. Ganun. Parang may sunburn lang, no? Alam mo yung ano, maigo ka sa sun, tapos namula-mula yung nose mo. Then, if kulang pa later on, you can add naman more. May press powder, nakita ko din dun sa MINISO. Yung mirror niya nasa loob. Sobrang puti. The brow powder. You can choose any color you want depending sa hair. So if your hair is dark brown, you can use brown or dark brown. I prefer to use
this one. Let's try it. Baga siya, oh. Iba naman, they put dark tapos they put light. Parang mini-mix nila. So, pwede rin. Yan. Then sa pikas. Hilay! Ito na ata kay. Sa ako nagkabrihan na the Eye Beauty Eyelash Color. Oh. Meron siyang extra. Sabi na ko, dili makrill kay naku pose. Of course, if you curl your lashes, you have to put some mascara. You know why? Because eventually, mahuhulog yung eyelashes mo, magbalik din. Kaya yung mascara mag-help sa'yo tayo. You have to make sure na maganda rin yung mascara mo. So let's see if this makes your lashes up or unsa ba? Munaog ba siya? Wiggle up, wiggle up. I always have this aslum face. Wiggle up, wiggle up. Pinalagyan ko yung sarili ko ng mascara. Siyempre, huwag mo naman iiwan yung mata mong ganyan. Pwede mo naman yan i-cotton box. Okay, tangtangon na to. Okay, tapos, ang next is kanya akong napili, murag lapis or crayon. Color stay lipstick siya. So, let's find out. Wala pa siya cover. Ay, na-ready. Nabilin. Okay, let's drawing. Wow, ang bilis, ano ah. Then, let's go back to the cushion because I just feel na parang bitin, kulang, no? Dapat blush pa more. Ito lang talaga kasi yung budget ko for MINISO is only 1,000. Kato nga, kung gitry na magkasya lahat yung money ko, then yun, wala nang eyeshadow na eyeshadow. Okay lang naman siguro, di ba? Pasado na ba? So, how do I look? I just want to say thank you for watching my videos. Please like and share this video. Please don't forget to subscribe. Please like my Facebook page and follow me on Instagram for more tips, fun, and giveaways. Salamat kaayo! Bam! Wow, ganda niya. Ako po ay nag-live ngayon kasama aking Bisprins. Say hi, guys! Hello, guys! Say hi! Hello! Tanet! Tanet! Claudat Mitsubishi Bombasi! Hello! Mata ko. Malaki na nga yung mata ko. Mas malaki pa yung eye bags. Hindi na mabangon-bangon. So, itong nabili ko ay medyo light. Na tong liu para bakit yung mata mo? Yung
parang BB, CC. But this one, BB. it's a blush. EE. That's why I bought it. GG. Because it's something Cream. different. Masaya.